too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa on my Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Me mama kwa basonko eba too much GH. Me din Edna na ama owusa. Da me di medwa say na epache say asemesi na hu be hia se metwemu akere ahwefo ene etiefo. Baby a etwemi ebeto odwa say Akua GMB. Ebiemu yesa friend Sally Akua mako a na wawe enho abasem ama che say awegya ye enya aba e wona fam. Na asemwe eye efua Sh0uId ene de betudwa ekire mu se Dr. Akua oteni bu efua matese wa pam ne rekra efri Angel Groups of Company. Na ye hwani ma se eye ida Dr. Akua oten anase Akua GMB ankasa beba bonte abe confirmi rumor no e de man na so ni nyam no yante obia enka koti se Zandi Camel ne wedding eba so ayehu se Akua GMB a rep her life. Now so ring and shenisa. And no nasa kopeja speculations a ebeto dra eye bredi a twem say awoja ye bi aba. Na yeteto tie nsem hwe nsem say den e beko aba. The see akra de foforo kra sabe piemu e wa awoja ye ne chie ne say. Eye Stacy amwatin awo ye restoration show. Ah bredi a twem o invite Akua GMB e ba e ma ne be kire na wawe mu nsem say na wawe no esifa say ye do say nye do otena o baby nsem kan nsem akese wo ho no. Sa Obakro ya Stacy amwate se ade a ye kan de wono na ye the new manager of Angel Groups of Company na ye Akua GMB ni former position na Ghana for etinsem no already a whole new speculation ko for ka say ene de na ye koso Sally Akua makwa oye nipa boni anase de mpa ene ye ne problem ni yonko for mo twa no hye ne obi ayi na ma obi a twa na chi say ya dwun ha yenti ase Ghana fo bisa me so kra ya asema me so ehunya me pa me pese me hu mu enu nti mesi nkonya ide na mato me sa afra me nua ba ono so obetimi a kire nseme bie nseme ni kakra e da chem nti ye twan ba ye de nkomo no ba kwa ba shonko me nya me da wase nwa efe ya adumo Akua what the echo anama this obo me Akua GMB the godmother Stacy Stacy I want to know the new manager of Angel Groups of Company Angel TV to be precise who is saying nanama me na makunya iso ade achia too much ahwefo ene etiefo enyina Stacy say dibra wakwa gene wo ho me asem no mete ye no ka like minyo okay agro na say ade a ekoso ankasa ade a esie because obia Akua GMB hu as a god mother ohu say an obia like odene ho ato so e beka say obi role model anase say na eba na say na wotimi kokwaji ni dibra ye de ama no je say ye free ne sunti no kokwaji e hye ho no den like as a libre bi e wa abaya na fa because wo ye adwuma wo nya wusika wana fa na woka Stacy no Stacy wo oye journalist no we na adwuma wo ye restoration no say nice program e koso na Angel TV and also ye broadcast company our media works here being say if she qualifies for the position and it say na down for na say ne god child any Akua makwent won't be for position na say Dr. Akua oteni Akua GMB wo issues and the party so won't me ni other friends ni free na person me there be onya say bia ontimi adwuma yeti ase say adwuma ba adwuma bi wo ho no ma ye de ma wa na wa dwen hu mienu enye say bia woni bibi ye na ya invite one say ya to nsa dia for say di dwuma di na say di position bi hye wonsa wo wo di awoye are you getting it wo ade awoye enye say bia wu ni adwuma ye wutifie anase wu nya sika adwuma awoye wo restoration program awoye den ya wonya bibi efrim incidenti aba woni say akwa no wo god child na ye yi na fru ho no ma at least wumpu na wasenka wo kan kasa de bia na say woni papa ne kasa na ye de e koso rumors ne krampo no
enye yi se oja no anase se waja no krampo na ya gye ne o ma free nsem na che se eyesa o magana for ya gye tum se na che se abaya no ewo that position ho kwa na o pa hye ho no enti who ni say Stacy a wicked person efa bi no like one dream a tria sem anase one dream de beba but efa bi no so no onya wrong at that because ne qualification say in juma wodi ni nyina ye media eyiya enti no say o qualify for that position e dey amana but at least no e fa baby no o to si no say nipa wo kwakoje position a ye dey ma wo nipa no unim no oye obi a oye wadanfo wafa wo say god mother are you getting it na ekia min twa no but ababom eba ne business ye the ambitions and the follow business yeah say when you ambitious e business me say when embrace say obenya dibia nti ye fa ne say okay fine Akua GMB Stacy me yonko pa I was suffering the godmother na we adwuma sema nti adwuma na kwa beda ho ne yesi opobi acho nti ayoko nsemti anase ebusu asemti na odwe ho nti ubegya ato ye can our Stacy afa se na Stacy akwa nipa ono aka se ede no ho ono so pa adwuma na so no so pese onko kan wa babom na akonya beda ho ma no enu nti yonko semti ni de nipa be kenti na ubenya se onko onja to okay enye se yonko semunti onjai di baby ana bibi ento no me de onu so wa busua na nipa bi anso no wu nyina na se wo bobra na wo pese oboko anu ye bo nko ye chi enti na ye de na wo benya nyoma bi wo be set some goals na nyoma wo pese wo reche enti no ebi ana that was ebi ana determination ana se baby ana wo ye na adwen so wo pema kwa kodru enti eba ye no na chese wo so grab no fast eno no interest say because of ebi ana yonko ana se no enti no won jai di brebi ento ho no but anka ne papa mu a anka we no den ya obi a oye talented obi a wonim de ko betime nya adwuma fofo nti nka we no nka wo se nkotwabo ese nkotwabo na Akua o kan say dey who attach emotions to business their business is business o ese we nyimbre ebe adwuma ni sikasem de ye nye ebusuan me ni na madam fo ni we sika kwan na abi ama no enu nti se o ka se wo pre akoso mu a die ne enibre na unua na watwatwa unua ne ntu na nsem na ebo ba because we commenter Ghana for dey twa news ne to a because for do na branded Stacy as a demon so ye evil so ye yonko boni because of Stacy and new position we na en American midi kan ne say I was saying ka won dwen na danfo ne ho en wo mu say oya danfo nyinua and I wonye umoja but at least na ko yo moja so say wondwen ho yo moja was say wondwen na di moja ye business yem fo moja anye business but ade a wo be ya ebe ha wo bi ebe ma obi adi ya wo ni kwan say wo ye wo yo ba e wo so nya abadaye nya tema ade a wo be ya ebe ade wo be ya ebe ha wo bi ni kwan say wo ye nipa wo ya ebeka wanya ebeka na so ya ebeka no wanya ebeka e de ma no wanya Ghana for when na betisa na di dwumadi ma Stacy wanya obi ante e kwa me de no betima bebisa Oscar obetima ko bisa Ghana first na ma Stacy ti wonum na nya de se kom de no enya de se kom de no dwuma wo ye no onya sika de film enti that position no take ye ne de it wasn't right and you're right yeah Akua GMB so o share Akua GMB from timer or coming up as Ghana's most beautiful 2011 winning crown the lifestyle yonko four more since then from AJ Pounds to a fresh Astega will introducing him at Dr. Coco team to Emilia Bobe any Tracy Boache any Stacy Amwakoi Stacy Martin here sorry Tracy Martin oya wo bia ase wo bia ne nya problem wo bia ache ne won finu na so bia bite no in a way bi enu nti eye Akua GMB onu na ye bad person na ne nafofo na ye jealous ana mu ye biki nana mameda wasi ebiem hwe ni ne nafofo a wo kan do anse nafofo bi wo ho no ma wo wo na
like one chain a baby a wall paint ya onyanya wi a eno ano no ne wo like wo ne wo na fofa no eto asi ena obi wo hono ma wo ye wo na fo bi e ka se yonku bi sinua ye wo obi a wo ba won chain a he enfon wo ne ohawa na amane a wo bekum oda so et na won chain when nani embre wo nioma de o ye no se utu mpon a wonim se ye de yan kaka no susu bedru sa ba won ti se wo kwa onu kwampo na eye den ema wo go on wo hwe emema omo lifestyle se omu ye bibia odo se eye den anya wo mu nyina na ekọ na susu bon so omo yonko no vim koso ubedru enso oba ekokonya bibi na se bia ne yonko maka ho a we yanko na memen de menye de memen tina won entino memfa blame no emma no se bia ne suban enenye because eye kwia na asale amakwan minim no oye obi a oye kan ompe ne ho asem onye basabasa enti dodo na eye ne namfofo no eye jealousy a ewo mu ekiat ka ba ka se jealousy a AJ pounds oni na ba ehia o bababo mu o ma fa yonkofo like o ma ye yonko ache all of a sudden asem see because of niknu Dr. Goku otia enom temte e first I think so na oye a very close friend pa wo nam e bon komo saman position kwa wo NUTV honum anche because of the same Dr. Goku otinti wo mutem etete ena ye kako ene ye ba eye Tracy Boache any Emilia Bobe so mo because of Dr. Goku otin wo mutem etete na sesi a Stacy so oninku ase onuka de ko Christoni the program oye restoration ye testimony about testimonies of life say will be in Christ and same motivations ni inspiration na will be timi yi na ma say because of nikunu who dey say nikunu ni de bi owo ababo ne say ni sika owo entina kofo ni aba no na say na fo ni ya eyi na masa I no kre nikunu no obi a owo sika owo nyuma enti kwia kwakoye young girl wenya that favor want to go ho no ma en nkofo mienu ma mienu betimi anam wo mo benam baako emema betimi afre na baako de yemfre na yesa de na wo odwen adam me so me ho nye fe bia na ye nam da bia we ne yeto bibi ma no da bia we ne yese ma no na na ma wo krampo na wo be fili wonu nu akrampo na na da bia papa ba oto ade de brom ni apetoa oto ade de bre na e de na wo bedwen asem de yempema asem media ye den ye mfimi adam enya wo mo ba na e de nti na omu treat me said omu treat matri ba no are you getting it enti de bia papa yi oye bibia ma na ire na abaya ni look fresh oye in e yesa na wonu so onya wo bia obaya sa ade ama ne dia ene se wo betina se na wadi edede e na ye nyina enhwere ye ebeku godi enkokona na ekia metiwase wo ho no but enye yonko ba kupe na ye le sa wo mi bobo yankudi no ma bobo say 5 friends nenti say kia ni tubange se na wo kan se onye ne fault na ne na fo na e betray no but se kan tubange ade na de kind wa fom no wa backbiting we hu second na better so third one fourth one fifth one ni nya no not wanti so no so nya yoko sem no pay say na fo sem no pa e den na no so otimi nya na fo a be say 5 emomu say na wa we ma no akuno de pe wo mo 5 ni nyina eye den a onu no se enfonso a o ye ne se oje like enkofo eba na brabom because the first person I would ne buy will betray I was so who say jonko grow no enye wo type inte wo sen ko twe ne ho ba I say akwakwa ye say oni impenifo ne nam eye den ya so akwakwa you a business mugu ere obehia nkofo inte wontimi nka say onu wo mo enkasa onu wo mo bekasa onu wo mo betonchia ebi asei na enu anu no nkomodidi a won se amade konkonsa na etina se ne kasa afa enu anu ne ya nyonko enti onu wo no mi hu ne se wo ra eye that friendship ni mu na ordinary trust and I say ordinary nyina hye wo mu eye bibia won dwen se nipa no oye nipa obetimi aye me bone. Are you getting it? Into no baby wo tosin wo eye na fofa dan like wo mingle with them. Who one one? Me no we are doing our family, but still na Akua GMB. Say ni suba bi ntosin a eba ne say na okay. Ayogofo na afọ mu ni aso no omu hu ne ho asem pa omu hu ne private issues a
echire no mutimi koti omode tumi koti ano because o unya the way omutemptete no ni private issues and omode koti ano and you say ba kwa ye obone de to so mienu so aye obone na still na omo benia so omo ba wo bie wababoni so cho say wo ko say wo ba o boyfriends o na fofo mu sikasemu de okunu yema o de okunu nyema o ni a wo katre omo na ni nyam no onim say ebetima ba say first one there no second one there na to so miensa still no entu no hofo and you to be there say like onya namfo na ne wura wo de hye wo mu no eno ne ade a otosin e wo hu na wo do re show bi mu na we yiwa ma ba ku mienu nyensa eni to wa mu hu sesa mi woni say suban boni bi wo ho na suban boni ben na wo hu because akua ye obi a oye calm oye cool say nanse na bia wo pen na fofa dia ba say de minim no mani fie dia mi focus me your baby mbu am say birds of the same feather they flock together because now before I try to nya suban ye pe mi nti ase no tembe say mi hu bibi o akua GMB afa no ne na before fom nya betrayers obi betray me since obey star decision na wo de ba anase adwen timopo a wo mo ba ne nchen wo de ba na no nti na mother betray ya na eba me gidi say sanko mo nyina eba na wo de wo mo timu fine eba say yonko me ba bo me nua me be fa ne se nua me be fa ne say like yafunu mu ade ba ko ye nyina ye ntena ade ye me nua de betima ye me dua na why ya menya sure say this betrayal no ebe koso because if you no hu ne ho say o po bi a obeden wo beben no say na be one ne be ye abusua one ne be ye nua wo be kom e bia na o nua de na so oni nua ma obetimi ne o mo amengo nti o hye wo bia one ne ye tipen a o hu ne say ye na ayi ano no nti wonye den ono wo mengo say de be ya obetimi ne wa bo abusua na so na o say de wo pa che say Akua GMB innocent or innocent person who say fine and no one is perfect. Me can't say you're perfect or you're innocent. But like what is going on no? For baby no and I make us phone so or yeah na for do one mobile na brabo. Any dia would you want mudi. But apart from that side, I don't see anything wrong with her. But if you yeah, a bit too just say 80 pounds. Now go for ka say waje 10,000 Ghana cedis every Dr. Kogotin or no what church Akua GMB Nensema Ehinta what church mudia chere Dr. Kogotin. Once for some time after Ghana's most beautiful competition no mutina bomu kakra. Yeah. And the allegations buy against AJ Pounds no na I say AJ Pounds as about out be because say and semino enimu se na yetete no na ohun ni say Akua GMB eshe bloggers BH and no put blame or so say no be hu ni say onu mo na eni pabone nti say ye Akua GMB because so no there na or den sembe pie or den sembe tudwa and I say tudwa and no ohun na point be say mi hu say Akua GMB say na wo ka say no ho te fine at say no nko na or a good person and when you na for born obi eyi na mai they didn't want to find it here secret ben na wa AJ Pounds threaten say wait me about out I no club west scratching the atom ama me ne wote hey say me no ye yonko oko ha oko to aduane me no na eko so obi ahu aka cho say oh ma me ho ye me fo me pew na aka say oh we dey medwen hu na say chiri say wodwen hu say wandwen hu the fact is say me no wona ma nipa ne pe won kwa de metimi aba be kasa no nipa so mesi twempna metimi aba be ka enti won bra bonte no me mechi o ma bonte mechi yen go back to Stacy me interview now here Akua GMB Stacy here ni interview no bi sa no asem efa ni kunu Dr. Kogotin obi sa ne say DNT e no ware no e ma on live TV Akua GMB chemu say Dr. Kogotin no obre no ase oye gentle de obebia e no hu papa ni o kire mu live TV enya ye TV na echire na wodi asem atuja na this year mu na asem wesi o na awareja ye sasa ba e wo ye we ye mu woni say Stacy show no ye na ye stage na no person fan defend as a person fan tin meni e wo ono na fa ana say dey na hu no sa interview no mo ye say interview ni dey like ni Stacy ni interview awo ye ne is about o testimony nyoma awa from wa brabo mu ni nyoma na wa baba be share enti no say the obebe kan ye no it's not like say wo bie nyoma bie ni so enye nyoma bie ni so na wo bie eye nsemusa wo busa no e na wo yi ano
eno ne nkyerɛ sɛ wɔ magana fo hu no sɛ na bibi kɔ so wɔ ma ware ma na sɛ bibi sa hu ne sɛ stage ja na the eba said say Stacy na take over there there's still now na Akua GMB afase dey on there no to fine no problem oh na make say nipa bia wɔ ne mfom so wɔ ne nanso ɛde nanso like the air kono ɛfa no dodo na no ye de sobo ne bebo Stacy se position a wakwa kwaje ne it wasn't right ɛna Akua no so ɛnam ne nam fofa ne nti ana se de ohu obi a no waburi di atare no no ɛna ama wono so se ama na ware ensensem nyina ɛba mu no nti hu ne se obetimi anka obetimi atwene ho afiri saa ne ɔma ne ho a ebetimi aboa metimi aboa ye de yakomo no ebewe no me be se wonka bibi de esi ewo Akua GMB na brabo mu nyane na fofo yi na yi na ma te se esi na ware kra egu ama obi kra ye na danfo so se na danfo pa be fan position no de esi ade pa ene wo mu nana ma de me metimi aka ene se oba se wen hu wo yonko ba wa fa ne se wunua wadanfo ai fo wo re enhye nipa mu bible krampo se no men ka do di nipa eye na basa enti emfa wo re enhye nipa mu ma wo like we focus enwo nipa no so unji nipa ndi tuma because nipa enye sumyo nipa yenti untimi interest nipa 100% ena ebiemu nso so no wunya enamfo a enye bibia na wasa wo ne wo mo ka enya aware mu nsem ene nea ekoso wo abrabom bia ena wasa wo ni eye nipa ehye enti se no we enye asuade mfa mo bia hu no se wona ma no wa ye ahweye wo ma wo fa wo mo se namfo no na wa ma wani ada honom na wa ye den wa ye wo nyoma kama na wo ma hu wo mo so se wo ye o mo ye wo god mothers ni ayi no kan hu se emfa hu se obi betima betray because of sika enti ebusafo ebi ankomo no ekone de ye ka se ye di ekire a ensem ebepie no ensem ebebe mu no ebe ehu ebusafo aha ne mrebe ma ekwan ama edi dwumade no esi se na Akua skapa ekan no se yonko bonne ese obrapa minti se wo fa yonko a fa ne ye ne hwe ne ye na wo de nipa eya wabasa ahwease eda wanim etwen wo enti ebusafo minkasa nko ekire ye besi haya na kan huni se too much gh sesi a ye wo Instagram obetimi afollow yen at @toomugh_. Midi edna na ama owuza na me adoma ye besa edi nhye mu bi makram